See class 12 key the chapter relations and functions I will para begini the sigi ahan boy na first topic on to do see relations equina definition la no hono da equina class 11 the loina di tamgre da su hapet remind to boy na equina class 11 gi part hapet ko remind to se karamba part no ha batam da Cartesian product of sets set ani gi Cartesian product hai basi karino cross product hai samna cross product hai kai no khang jagadi ekoi ngasi gi relation or ekoi gi magi makha ta ba la ka da topic am ta khoi gyan ta roi doini aduna ha ma da khoi na Cartesian product ai kai no hai bisi khoi ani yeng se ba Cartesian product na kari hai ri hai ba da khoi na by definition on lady cd given to non empty set a and the b then the Cartesian product a cross b a into b and pa ga da na ti ko a cross b is the set of all ordered pair of elements from A and the B. That is, A cross B equal to X comma Y such that X belongs to A, Y belongs to B. Haibadi, si definition you wani, I explain to you see. Man haisi A have a set amaga, B have a set amaga later. Makoy ni mag non-empty way gatabni. Non-empty na traga empty have si dekho yi na ro si. Akoy na set A have a set amaga later. Duga akoy na B have a set amaga later. Makoy ni si loina kay way gataba. Non-empty way kadaba. Makoy ni cross product haibadi A cross B or Cartesian product. Masi akoy na pa matam da A cross B na pa do ni A into B na pa gadaw nati. Masi na kari hari definition gi matung ina hana hari si X comma Y haina order pair do neba. Madigi masigi set sineba. Masigi X na kadai lawgani or Y na kadai lawgani hai matam da akoy na X na belongs to A dagi lawgani aduga Y na belongs to kana dagi B dagi haibadi first component singchina A dagi lakani aduga second component singchina B dagi lakani sine man haisi adu dekho example na amta yin kari hai hai matam da man haisi order pair haibadi elements se ani lakani haibani lakadi bani se A dagi amaga B dagi amaga lakani haibani adu daga di kamai la ani haibatam da khona A dagi hambada element am choose tawrase kana choose tawrase 1 choose tawre 1 siga B da legade ba 1 2 3 siga amom pa doi ne ba haibadi 1 ga muk parani 1 ga 2 ga muk parani 1 ga 3 ga haibadi matam si daiba first component 1 si sigi A si lobo ga 1 si ne ba koina aduga second component da laiba 1 2 3 sina B dagi lobo ngakta ne ba hoje koina 1 siga 1 2 3 ga pagre next 2 ga muk kana ga parani 1 2 and 3 ga parane ba haibadi 2 ga pa doi se sigi 1 siga muk 2 siga muk 3 siga muk haibadi 2 1 2 2 2 3 Atai paninga yauje A da yawi element se sumnagi 1 ga 2 ga khaktani 1 siga mo hum siga mo pare 2 siga hum siga mo pare sumain tawraga order pair myam sina semba set se masine ba koina A cross B harisi A cross B dagi natraga Cartesian product si dagi kamaina relation laktoino adu relation si kaino hai matam da koina relation ki definition hai si kaino hai matam da mana so hari let A and the B be two non-empty sets. Then a relation R from A to B is a subset of A cross B. Mana kai hari hai matam da samane A B hana non-empty set ani khak lawre. Hari ba non-empty set ani se A dagi B da labor relation hai ba se kon R na mo sile mana se R let R lawre se R sina kai ni lawre se ba A dagi kana da satpa B da satpa relation amne lawre se ba R hai ba relation se kai no magic R si relation kamaina ko duino hai batam da if R sina kai oraba A cross B haina set to hai the order pair myam gi set to madu gi kai oraba subset oraba R sina adu ta ga masi gi R se koina A da gi kana da B da labor relation haina khangna ne ba koina yare go se adu raga di hoji lak tu sina masi class 11 gi part ne masi da mayam ma koina relation ama A cross A gi subset si ekoina relation kawi hare kanada leba A dagi A da hai ado khoina pa matam da se is R is a relation from A to A ana pa doi ne ba koina pa matam da ma ji pa mong si adu bo ekoina samjil laga A to A haina hydra su ekoina kamaina hai bi ai matam da R is a relation on A. R is a relation A haibisina A to A
from A dagi A habase masi loy subjin graneba aduna ayam matam da kun exercise la matam da R is the relation on A, R is the relation on N or Z or something smaina dum haira neba matam jida akoi khanga da se on A haina cross product laitre khangenu kai khatung handoiba A hai on A habadi kai haiba A cross A haineba my meanings yari ko se adu eragadi hauji akoina lakadusina relation gi makhan akoi ha matam duise kari no hai matam da empty relation haibsineba empty relation akoina set gi matang du empty set adum yawi relation gi matang du empty relation lay empty relation jena magi definition na kari hai matam da a relation in a set A is empty if no element of A is related to any element of A man hai kai no ta agadi relation nama R have relation nama on Canada A da on A have the Canada hai basa A cross kana A or A de Canada A da A2 kana A hai gira hai ding bhai yare yai go ja A dagi A da natraga A cross A hai ni yai go sa masigi relation je empty ko gane ba karam matam empty ko ne matam da A da yauriba element khudimak se A da yauriba element masamak ta da amata mai re na da ba hai ba amta mai le na da ba kai mai le na da ba hai ba di example ne ne se ko khoina ekhoi hojik A hena set am do se ba A ba se se khoina 1 2 1 2 khatang do se adu da ga de khoina relation am khak khoina define do se ba kamai define do ni hai matam da x, y relation is order pair ni hai de ko karam makhan gi x, y na matam da khoina x equal to twice hai right 3y small relation ko le ar hari si x se y da kana into toroga 3 into toro phangane hai ne adu de ko ithok se ba hojik no ekoi x di kana de lo ne hare a dagi hojik te koi na tawdi si a cross a ne na x su a dagi lo ni y su kana dagi a dagi dum lo ni he go se set tongan na tre hojik a da ro ne na du ne ba adu di a dagi element ma la khol se y la khol se ba adu di y gi moto 1 sin ma tam da x ki value kya tare 3 tare ta jo adu tare ga di x na ni do na 3 kya 1 have 3 na kana related ore ba 1 da related ore ba dai go se adagi 2 mu lo se y gi value sina y gi value 2 lo ma tam da x gi value kya tare 6 tare adu ore ga di 6 na ni irani adu kana thamani 2 smaina phange masi relation ji laiba lai yeng se ba koi nei na se ba haidi sida laiba element kara 3 haiba maga 6 haiba maga mako ji a da yaw bra ba yaw de ba moisi yai go se mako ji a da yaw bu element na de ba moisi a da yaw da ba element ama relation oina lak pa ya bra hai bu hang la di masi bu horen a cross a gi cross product to bu da lak ga da ro ga sim yam am da la roi ba moi yam si di ba oi da bane na laitre ba sigi relation je masi bu satisfy to bu ngam ba element ama to yaw tre hai bane ba adu yaw jaga di si singi iba bu di yare iba yara ga su a gi element na tre ba natra bina masi kai tare ba a gi element ama ta masana masada related oi jadre ba adu di yai go ja adu ra ga di masi khoi na kai tare empty relation tare ba adu ko da mana khoi command ka symbolically kamaina fine asi di khoi set su file si nei set ki matang su file dum hai yai go ja sumai dai next da universal si idrasu yarni universal na kari hare matam da a the yauriba every element se a the yauriba is every element adum related oi jaw ngasagi empty na ga jaw ba a the yauriba element amaga a the yauriba element ama to mai na da ba hai bane ba hojina kari a the yauriba element se a the yauriba element ga loi na mai loi na si tha ba ya de ama phau si tha ba ya de e ga maduna universal lai jagre definition ni akoi maroi ba point lak se hojik menoriba type se relation gi menoriba type se kai kai na ham da koi na reflexive hai types ne ba first akoi gi relation gi pai di maroi ba si gi ba para si gi exam point of view da ha ga di pai di maroi reflexive hai ne reflexive na kari my definition na kari hai yeng se koi na a relation R in a set A is called reflexive if A comma B A comma A belongs to A for all A belongs to A hai ba di man hai siong A comma A hai ba po se kana du yaw ra ba R du yaw ra ba for every A belongs to A
ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ R is a relation on A. On A haise dum akhoi meaning halaroi ko A cross A. Yego ja. Siki relation se reflexive ko gune ba. Kram matam da A comma A hari se kana da yawraba R da yawraba. For every kana A belongs to kana A. Haibidi A da yawriba element masana masada loina related ojaba haiba. Masana. A hariba element se masana kana da masada loina related ojaba. Yego ja. Adu masi example yengsi akhoi hai se. Akhoi na A haiba set ama lawre. 1 2. Hoji akhoi na R haina relation am kai ithoge ba ko. Masi relation se R1 haiba R2 ani ithoke. Yengse sida. Aida si 1 1 1 2 1 yatre 1 gadi 2 2 am hapti lage. Next chidana mo khona 1 1 hapage aduga 1 maga hapage. Yes, sida karabana reflexive no karabana reflexive natabno haidi naina seba ko. Hosima definition hairi A A hayo pose R yagadamne ba. Hayo A sikai di lawde ba. Hayo set A dagi. Yego se. Adudi sigi set A simanung yawriba A je amana 1 ni amana kana 2. Reflexive oigi haidi man hai je 1 na 1 da 2 na 2 da ani si yagadamne sineba. Ani se yaudраga di reflexive kaudeba masana masada haibneba yego ja atai extra 1 2 2 1 yaugera yaulore khoi khangdi akhoi di kana yaulore ba a adi masana masada khatang yaulore adu eraga di yengsi naina seba sigi r1 se sida 1 1 si yaure 1 2 yaure ma de khoi mere nante mokhoi naina de ma si kana yaure 2 2 si yaure adu di akhoi da pa bi ba element 1 se masana masada related ojare 2 su masana masada related ojare extra ma yaw se koina na dro su yaeba khoi de kana yaw lo re ba 1 1 2 2 yaw lo re ba masi be hek yaw ga di madu gi relation de kai go de ba reflexive adu ta ga di r1 ji kai yo re reflexive ora ne ba r2 na yeng se ba r2 do 1 1 yawe 1 na 1 de related ore yare ko next 1 2 yaw re te yawom de kana miss ora me hai matanda 2 hariba element se masana masada related oibagi amata yarom je ba sigi r2 sida ado eraga di masi r2 se kai ko bi adre ba reflexive ko bi ar roi ba sina kai ko reflexive ko bi adre reflexive ko ne aduna lakadu se kai ne ba relation r se reflexive oigi hai taraga di a du yaw ba some set to da a obi some x obi n obi mutu yaw element khudi makse masana masada kai do ba related oija ka do ne ha ba yego ja aduna hojik type ani amaga takike aduga example lake hojik asidi akoina cartesian oina pibe example ni next mathangi type tare isi symmetric relation haba definition of hoi yengsi kamai to ge haba tamda a relation R in a set A is called symmetric if A comma B belongs to R implies B comma A belongs to R for all A comma B belongs to A manari yengsi ba R haba se on A da cha haiba R sorry R haiba relation se on A da sisi kai ko ba symmetric ko ge hairagati mana haiba definition ni kai ba A comma B sina kai gumba R da yauraba if ne ko se if kai gumba yauraba then B comma A su kana da yauraba R da yawe chi haiba ngam ba haiba A B C ka di lodui ba akoina set A du di lodui ne ba masi condition se hex chumbada symmetric oine sideb haiba example oina ngasai ge example dum yeng cheba 1 to A lore khoji R ithos R1 ithos 1 2 1 1 2 1 ithos next R2 mi irase sina 1 1 amaga 1 2 amaga ba irase yeng se sida hoji man hari se adu amagi ke ko R3 haiba maga 1 1 2 2 yes karam mana symmetric oi karam mana oi di haibadi naina seba ko r1 ns r1 da si a ga b ga yaw ga di b is yaw ga dawni sineba adu yenga se 1 2 yaw re 1 2 yaw di kana yaw ga dawa 2 ga 1 ga haibadi 2 1 yaw meba 1 1 othom me di kai da re 1 1 dum ta jare adu ta ga de khoi na pa mi ba a b yaw di kana
B kama A yawi habdo C gi R1 do loina satisfy to nga meba masi to ne ko check to disi 1 2 yawi kana yawi yeng ba 2 1 yawi yeng alore next ani su bodi yeng si 1 1 on thong na re adum 1 1 dum tai ke ma de hom game leitre ma sa ba do jare next 1 2 lai adu bu kana di yarom je 2 1 di yarom je si gi set relation ji da adu da ga de masi relation je ko ni kai do ba symmetric ko ba yara roi ba next R3 the yengs R3 is somebody 1 1 on thong na so 1 1 dum tare 2 2 on thong na so dum tare ma di A kama B ha posi mo de game yarom je ba compare to na game yarom je ba adu ma sa na kai ho jare ma se symmetric dum ho jare ma gi di whenever have never A kama B yaw di kana yaw do ne ba B kama A yaw do ne ba necessary not ba si kai gumba if asi yaw ma ga di yaw ga do ne ha adu si di yaw di kai ba 1 kama 1 2 kama 2 element khena ba ni gi ma relation laiti ba si matang sida aduna masana kai lai ba se symmetric dum ojaga ne ba si ma ya go transitive relation nama my definition ani yeng se khoi kai hari a relation on a set A is called transitive if A comma B comma C belongs to R, then A comma C belongs to A for all A comma B comma C belongs to R. Yang si kaman hai si kaino R have a relation nama on A da leba masi set transitive kau gane if kaino yang si ma conditions A ga B ga next B ga C ga hariba ani se kai gumba R da yawi have se ko haiba ngam then kanasu haiba ngam gada bano haiba tamda A ga B ga C ga masi gi second component siga masi gi first component gi marakta connection am khak layeba masi connection se hek lai gai kana su lai ge dawne ba A ga C ga haiba pose masi su kana di yaw ga dawne ba R yaw ga dawne ba masi gi matam sida masi gi relation ji kai ka ne ba transitive adi mathang chat ba hai tai A comma B comma C yaw ga di comma kana su yaw ga dawa A comma C haiba pose compulsory yaw ga dawne ba transitive kau ge hai ga di adi haje khoi transitive ki example yeng si kamai to ge akoina se A se 1 2 3 adum law se ama hengal la se hauji akoina R1 da law si tha lere R2 su R3 su itho lere sida karam bana transitive no loina oiribra oidaba yauribra khoi tum check to si yeng si adu akhoi R1 thana focus to si R1 akoina transitive na hari si A ga B ga yauraba then B ga C ga su yauraba do taraga di A ga C ga su yaw ga da ni habne compare to ningai pot yarom jagadi ekhoi dum transitive ojara ne ba adu yeng si sida 1 2 yawre then 2 1 su yaw si le ba habadi 2 ga connection am le ba sida adu tare kana su yaw ga da ba 1 ga su yaw ga da ne ba if kai oi pa madi transitive oi pa ma gadi asi relation oi na chigo relation di oi ri transitive di oi dre ba kari maram gi 1 1 yarom dre ba next example na R2 dum yeng si 1 2 yawre 2 1 hojiki bathaki dugo manare si phauda ado sidadi 1 1 su yarome pare ado di khoji mamangda 1 1 yawdabagi si transitive oigi da baneba ado hoji 1 1 yawre transitive oiradra habadu yengsibo ado di akoina compare to sidi 1 2 ga 2 1 ga ani compare to buni then akoina si puthoroga mapanda mo yengsiba 2 1 hana iraga next 1 2 na mu irasu yai asi ani si onthonaraga matam sida kana connection le rami 1 ga connection amu le rami marak sida adu da ga di kana su mu yaw ga ba 2 su yaw ga daw ne ba adu bu sida di 1 1 di yawre smaina le matam da adu na khoi je transitive oiradra hain hekta tawru ya de ba kana yawdri ya ba ani je le pham onthona ba ganda 1 ga connection le rami ba adu da ga di kana su yaw ga ba 2 su yaw ga daw ne ba adu amatu yaw adu su yawdra bani na kai oidre ma se si su transitive oidre ba ahum suba sidana 1 2 ada 2 no bom thi dori ba khoi si si condition je la ke haraga di 2 no bom ti yarom je ba som de mo yang ase 3 2 le re 2 no bom thi dore amatu yarom hai ba di masi condition je apply to na ba gi da mata da khoi sigumba order pair ani phang ba ngam dre ba sidadi ngam dra bani na khoi compare to bi mathau ta dre masana dum kai oje ba se transitive adum ojara ne ba yare ko noi kai yawi